Mahindra XUV 3XO MIZO TALENT sang ke somthi panga thir tu te LPS chuan chubai kan buk chawa MIZO TALENT more bok san grand finale kan lo lom fe ka cheu ul kan chuna chunin pathian kuda kan in bol tir china atom chan mi shwai thing tu pathian chu ang sai ka kinong ro se chanina LPS MIZO TALENT da top 3 te anron min tu siap do na siap na may baka result kan buang nga LPS youth icon sang ni somthi pali tente concert kan nei don boka entertainment show mo tak le janin hu ni kan mang ho so se do ni ki chuan Mahindra XUV 3XO MIZO TALENT sang ni somthi panga dai kan sponsor hi Mana Motors bong bong yang di a Sanina LPS arena ko tahiyan XUV 3XO anron hin chwaga adutan ko lama son benchian thai ani ti hakan wang lang ko kage join the sponsor ng hi Dr. Spongon World Business Enterprise Hatla South RS Traders Third Eye Solution ani moi pyama banga mizoram kon thang studio chaktak lo mutcha to ani roji kerem sang pui sai yak takla cha arba kaiyan de pu de ko cha lo mutcha to ani a vision lam thang lo judge to film na ma de po sun nu lo nei to ani nu dei pau tu pick and dance studio nei tu ani a mizo lam ni ta tan chuan mi hut tak ani a elai gym ma aerobic trainer ani ne ko ani Pue show tuanga kuma pia FPS 9 ko ni sa ina chom no no tak ni so bi pui den melon chom sa sakin mi tin shina entertainment ko vela mi ko e mani kan en dik tu te hi en dik ko nga po ton shat nei chatak tak an ni a chu bangin sa ni na an ni en dik na roya mi so ta le dik ti sat na kan nei thei tur hi an chunga po kan lom tak chat se ta ni chon tur kan thang do na ni kan top 5 ten ko mai ta in stage na ma non swap sila ada kan top 5 te aron swarwalin nan bai dan butin beng le ya MIZO TALENT dan contest kan chanten tak anon kela inti siap na akal sozela contestant tak takara kan top 5 te hi kan swang to elen chewe ni kan soi ma support to ni ko kan lok dan swan top 5 pachang yan top 3 kan chua finalist bi patun kan tur ni amai ro chu kan en dik tu som tak tak den point an pek na na chang tele e bui vot kan la ka chang ti a point bet ko ma chuan mi pali te an score za nei ang chang na yang ai ang ka chu wangin sa ni la yang top 3 tur kha mi pali finalist kan nei thei don ta ni chuan mi panga ji ha yang pakhat chu ui tak chungin kan tha niam alo ngai don ta ni chuan kan ro man lok danin tok te no man tok tur mi som te an ti a mai ro chu tok te na hian mi som pali ni ngang kain mi pali te hi kan en ti tu den wild card mangin an lo chan swap to a ni chuan top 3 than tura mi pali an lo ni le ta ko ka mi ni wang hian MIZO TALENT organizing committee chuan suk sen tura alo wa man lok sa ba cheng si kwa an sen den non ta ni Oleh, jadi rinsuan di kan result kan puang nga kan finalist for mi pali te kan puang do na ni. Nandri no ma nanzo rinsuan finalist zinga pakhat kapwan le for hi Chu and Chazwali pakhat ja om thei ani to a chuan ming kan lam lo zo hi chu ui tak chuin kan tha ya mangai do na ni final round in siap lam ma chon le thei tur chu final lupu ya kanan ve
วางก็ให้เป็นมาละมาทานเป็นเราเด็กวิตาละการเอ็นดินดูเด่นฐานนั้นรู้สวยตัวเรียนกันสมหันไม่อย่างเงี้ยZanina agad doy singa ikan up kung naupa kayo